US President Hanna chu November ninga hian an nei tak don ta a party lian pahni Republican le Democrats candidate te chuan swing state Pennsylvania le North Carolina ti borvela te campaign an ngor hle a heng swing state te hi White House lualum turin an mamo tak zet tian ria candidate te hi Milarte an pui fowa an rally na an zai sak lo le an thlop thu te an soi chuak thina Democrats lamphei chuan thlop tu hi an nei ro thei viau ma se an that pui chi em ti te tun trum chu ibi chiang te ang Milarte US presidential candidate an thlop na an tilan hi thil tharani lem lawa Hollywood alar chho kumsang khazakwa somthum chawa tang khan an lo ching tran dai to amai ro chu tun naya politics a an on lam soi chuak milare ro chu an tam le zuala tun trumin thana Democrats candidate Kamala Harris in Milar thlop na adong ne malmal khop maya a thlop tu tela khovel pum huwa pazai thiam le lem chan thiam larte an ni deuh fur Democrats hi Milar ho tamna California le New York ate an chak riawa chu wang chu ani pakhato me Kamalai thlop tu zinga hian Taylor Swift te Beyonce Jello Eminem le dangte antela Taylor Swift hi fanbase nei thra ania wangin atran lam asoi chuak hian vote nei thara hu hang nei viau mai thei nia ngai na te po ma Nashville in thana Swift hian Democrats candidate te alo pui fo to thrina US President in thlan nungbera khan Joe Biden atran thu alo soi chuak to boka Kamalai tran tu Milarte hian a rally na te social media te an tran thu baka postal ballot manga an vote to thu te an soi chuak lo mane Trump hi khovela pahau saber Elon Musk ate hal khogana le adang ten an tran thu an soi chuak ve thunga atran tu zinga mi kitrok phei chuan a president to lo chuan America achuasan mai thei thu te asoi nge a Kamala angero chuan Milar zinga Trump hian thlop tu anga lo thunga Milarten an thlop awangin Kamala hi atlin phangem tiro chu thil chiang ani chuang lo thung Milarte thlop na hi engtiang che in nge voters te at ho ti hi chiang taka soi thei awm lawa at hok na lutuk lem lo nia alan na chin te po awma mithiam thren khat te phei chuan Milarte hian an tran lam an ti chian hian an ngai san viau po ni sela an vote tur an so son phalem chuang love an tia chumian tirna tan chuan Hillary Clinton i kha an mangthin Trump anen president anin chu trum khan Milar rangin an thlop thu an soi chuak clear hloma a hu hanga tang ringot chuan meichazinga US president masaber ani thei mayang ti thei turania ma se result an han puanga Trump atling tanel thunga nei kha tuntruma hian Kamala in Milar thlop na a muthale viawa atin phangem ti hi zo na ani tame kane mithiam thren khatte chuan swing state a Milarte thlop na hian omzia nei ve mai thei nin an soi Milarte hian Nevada emaw Pennsylvania emaw voters sanga tanga sing khatvel an po pen thei chuan result adang lampha thei tura an nga yene Taylor Swift in September tha a Kamala I athlop thu asoi chuatrum khan voter information website link to Instagram ada tela mi noili borvelin apo satranga darkar khat nu vela antlo nga la hetiang hian vote nei thar vote tur hrelem lo le politics ngai saklem lo te chu an min ve mai theya chu anin beina satna state swing state anti hova khan apoi mozwal tura an nga yene Taylor Swift in Kamala I athlop chi mai kha chu Trumpan
Taylor Swift ka hua ti te apos nge bok ka nei kha inthlan dona Milarten politics a antran zong te an soi chuana hi hlok na aom lem lo chuan kanram India ramanga te chuan anti ngai meu lo politics ne na inkung kaina an nei to chuan politics an lu chil deuh nge thrina amero chu US a ero chuan chutiang ani lem lo an political party tran te an soi chuak mai zela inthlana zon nuwa politics an khel pha lem chuang lawa an nun ati boi te chiam poin alang lawa mase politics a tran laman neya an soi chu hian a thatna le thatlo na ome anti thrina ni country band Dixie Chick singer Natalie Maines chuan kumsang ni le pathum khan khatilaya an president George W Bush asoi sela Iraq kindona wang niin Texas mi le sa ani ve hi thilza thlak takani atia Dixie Chick sian hemi hnu hian dodalna antokin zui lam anpana an tho chuak hlei thei to lo bokane Milarten tran laman soi chua hian an fence te a ngonga nei ve theya an career thlengin atur ve thei tho mai tunruma po Jennifer Lopez in kathutluk na mintrom pui ro tia kamalai athlop phei chu abial pahlui didia thu boi kalmek tenen ithutluk na trom pui chu a har sa ve ngotang ti zui a hlo hle ringot mai ani chubaka chuan an thlop party te hian social nan to kang tian hlau letling zo ka kamalai campaign po Milarte aphovua ka chau atham ral lo tilan tir tumin a aw hlate ngai poimo anda lui ram rama Milarte hi chuta chuan an zeptel chau zo ka Milarjinga huat lo tak hi omve tho bokane chungte chuan vote an hui khom sak lem lowa an no dar sak thei zok ti te an chian boka wangin phim khurangai na china ome anti train chuti rol chuan campaign le rally ti vela chawani to lowa social media apoimo tin hrechiang to a chuta chuan Milarte le influencer te man tangkai da ne ro chu anjong na sa hle nikuma Mizoram kanin thlan khan candidate te sum manna social media campaign na hi atam lem lowa hemi konga hian America lam an har masazok tepo animai theye inthlan campaign dan hi adanglam zela tuntrum US president inthlan phei chu podcast election antitoa social media influencer tepo anda poimo viau achiana pakhat chu podcaster Joe Roganan Trumpa koma Karlova mi maktadwai somthum chuangin anin komna hi an thlir ngala areli life tite ain ena hloda izo kane emponi se Milarte hi ngai da nemu mallote vote hui khom na tante campaign sum tuak na tante an thahle Democrats lam trantu Milarte hian kamalai campaign sum tur an khonin an soi chuak thein nuala Republican lamin khovela pahau saberan neya Elon Musk san dollar maktadwai zatel te meu atho thruai mai boka sum tho chualama chuan anin khing tok viau ome kamalai angin Trump hian Milarte thlop na ngalem lo ma se vote hu ya tumna jok chu Milarte ngai sang tu working class voters anti hova khan ania atulani chuan thingpui dora Trump hi athok maya kamalai ain minute som pangain thingpui dora ka thok reizo katia US hian middle class antahniamin working class le are theizok anpung zela chungmi te chu thiam takmain abitum chat mayane re theizok hi kumsang khazakwa somsari pakhata tanga chutin nikum khan za som thum velin an pung to a hengmi te hian andin mun hre thiam tu turan duwa kamala ain Trumpa anon zoka anmi le sa anga inthlan tir athiam tlat wanga ni e tenti Trumpa rally nei na reng
na thok kho inzom khom hian an thlop na an lantir na sa hle a kamalai a hne ani chuan a hne na chan pakhat ni tura an ngai nge bokane vot han thlak sela an chiar nga langa chak zok a chiang chho mayang kan update chho zel don nia